Nangena kunate abangani bakiama kia UDA Meru na tongire bangi maturene na kayo kamone baugete batetikiria kira gitugu tumira kiama kiawe kia bas kureta kwangarata na Meru na kibati kuguneka kumania na ruterero Azimio ende Kenya Kwanza yontoka itenda kakwina broad based government iba mureti kinyagotikana na siasa na tikire chondu kimbide nkuru kiba ugete batetikiria mithikale ntorena Peter Munyagu Meru ruterregani na thirikari nyonto gwataniro irerio nindi irapa kwenda weka ni akuiguna bobongwa okaire ni batarite senator Kadhuri Murungi kwenda gitike CS tikona ni ati CS Muga akedere chuna wa gitike kyo minister Mudhuri Murioki na Ronuru utongire baka makeundi na nene county Meru na riba chumiritie na kutha bakerotera mono kya makiambas nikireba kugati kya magiki kagitegera kya chemenie ibagute kya makeundi ikithirite undu burabe bakekana na specifically turenda uchokeria antu ba mbas pati iba chemanire muchemanio ne jwao bauga kya mageto kya UDA ige akwire ibo ene Meru. Antu beto mbasi ne ejwire thirikari ya Kenya Kwanza mbasi bari ke amenegeto twechwa thirikari ya Kenya Kwanza kato kwenda kuga in black and white that ke amageto ke UDA kireo na ke moyo na ke na inya kuringana na kiama ba UDA baugite ati mutongire kiama kia Mbas Kiritu Murungi na korotera kondo choka siasa ne kairi ndobora bakumorotera dikidurana kiduru na ugire we akureka siasa nonto ito kuigwa nya kiraito no kuokete ta State House no kuokete ta State House gochwa antobara bakageta atia na ito kuona kuguru kumwe kwawe kuri Kenya Kwanza na kungi kwe wa Munyoro anto ba wange be wa Munyoro na nenkorika na 2022 ogosindwa gitekia governor ne waugiro kwebera active politics na Meru ba gwetekeria na wathithia sukuru yaku ya happiness na ndo kejaga Meru kureta sadness kile anto beto na kile community ya Meru so ne to kuroma within 7 days megamba uaririe ate mutuma ne wa Mbas na kireto au ne Mbas neto kwenda withdraw those statements bakimwirati ukeja kithura kia makia Mbas gwata thirikari mbaru kuntokore kiberi kuthwa kigunikana ku ne kumaterero Azimio ke thirikari eje ire communicate broad based government kia makia Mbas kienda kufaindika gikafaindika through Azimio nonto agreement ya bandekete 2022 kilaito muronge ya patelinda wa Mbas andekete na Azimio signed Yala ira nengero intobia wekere the broad based government no akaromagia kiraito erigo akamuromia gikwa akamukundia toje lakini tekere thirikari ya Kenya Kwanza na ne atomete Patrinda wa Mbas agia matharau atomatimu mako wa Munyoro na timu enge yakana naja so tukwaroneka kwa wa Munyoro muthanya koneka kire thirikari ya Kenya Kwanza amna bubu methaba kirotera ngwataro munya makiwa ngwataro rejete uma na patetikire babo baire babaikia rotero rogani na thirikari muntu gweto methekale ntore muntu gweto Peter Munya anto ba uni alongo gukageta muntu bathingata kire opposition ni kweli ama si kweli no kaja gotwe kateka be na their own self interest neke gotoma methekane akaleta miaka ile kire thirikari ende gotentu kono ye moja atwira twite kire opposition ile kire thirikari Deputy President wa Munyoro Kachagua alekere thirikari gotentu ko kinya moya atonye thirikari ni mbaya lakini bagu magala bageja kuleta confusion guteka gita Meru egeta kire opposition kaire gokurukia those two leaders methekale ntore na Munya ni atongeria baturite bale atongeria ba Meru egita riraja oroya nkoria dre kagote na other youthful leaders Meru eja to kwaga atongeria bange bara bombo tongeria Meru ainya mutumate ko ngana bue mutuma kinya mutumate ko bua to ajo kigete keu na ndere atoga togo ja ko recycle na ukombekana ndi Meru biru tu atongeria bange bambo imbithi na twauga ndere categorically batwe
itukwenda youthful leadership in Meru County. No twetu kwerensa turenda kuga atiri Kinyamunya na Mithika no bakarenthe na bakiraito Meru igatongerwa ni antu bangi kana antu betu antu bangi batatongeria Meru ikabua bakiuga bonandi ibakugwata mbaru Kathuri Murungi kunengerwa giti ka minista Enderi Kimuga akiamba gitunywa kiti kiawe itebiere bithe birine kaunti ya Meru. Gatukwenda kuga atiri CS Muga a represented GNC nendere kana antu betu ende na atwe antu barutere rurungi rwa imenti rwa ruguru tutura twe igite kingi gia CS gite gia CS nenkera senator wa Meru Kathuri Murungi na ni utwetekaniria ja kiama kia UDA. Ni kweli ama si kweli? Muthuri Murioki, Uru TV, Mutirwa Kangangi.